Pwede ba? Ipati ba kung may sambil ng GP ba? Ipati ba yung boto nung nakita ba? So, bagay lagi ba nanda pa yung taon din na kandela ba ba? Tapi papo na sa ano di ba boli? Misalnya kalau dos mau dapat sisi pun dia boleh deh. Cina mungkin dos tak ada boleh. Kalau dia apa namanya sih itu